Fransi Ilda Dua Baguri Dulang tahun kan lo itu APSL CBAM mas joining a program pada election upon si campaign zone termasuk amai bielo mai ka ceripon mai yang hai la panel tu upai ke central committee ka kita dulu organizing secretary kursi ke mo hai la panel tu lada dulu orang kan mo itu dah konsar tuan kita untuk tuan la panel tu dah retired teacher dan senior tentu boleh memimpin kan senior tentu boleh kita ni marli bombardi teman kami dili ketisong kalau menjadi orang kalau ini bangke ini tu minangan dah don haru ini arak akiong naik BJP pen COC ini tu APSL CLO itu masalah jaya tapan kepahai jangan jempol lo sekadu kami asli dupen ini sekarang dia kenalan teman welcome sana nongke balikan kali lo kalau BJP afisari kan lain lagi itu pada langsung konstitusi, nah itu lah. Orang bangun konstitusi, nomor ini kau yang shock tadi, ini kau yang shock, lapan ladang dolar mana awak, nah itu ladang hidung, kalian lo lapan NCD sangkan tempat, isi yang hebat langgan dote, itu masalah jaya kata MPK high, lo pilih itu cepat tekan aja tak belo, kali mana? Itu police station pen, amul lapai hisap si orang itu, arro, police station pensil itu mengarni bang yang join, dan nihar karbiano na kupehapun nirepna is biasa karbiano na, kalau dah kami arni wan asuri amul BJP pensil usi itu APSL selo na cepopun, arni wan itu. Arni sini juga kali arni ban. Nah sini tu maka boro BJP awur ke karbiano apa hasil sangkan ke nonge. Halo mopen hani koi las dulu mau sini tu maka. Kali mana? Lah hani koi bangke lagi doel ko. Athema behari bongali itu tenang bukan parti. Cerai kan kau ni. Ini tu karbiano APSLC, nak letak kartu boleh lebih mana? Ingat bahagia tuntunan kalau apa untuk tuntunan. Jadi, kita ini APSLC tu tuntunan ekor itu, ekor itu sudah itu nak bangsa ekor kaki tempat teori. Josi, elong pak, ikai, elangi, edhorno. Ipindai support hai yang sikimir lo bukan deh, ini tuh ipok cita lo jadi beauty rende, masih nona itu hai dia itu tuh lah, lalu pakai apa pun dengan ada BJP office lo sih nonton susah lo, kali mana? Masalah itu tapi apa pun sih honorer, hey dari semua, apa jawaban, kasih semua, nampak posisi itu dapat coba lo. Lapan kadu kita berdasar langit posisi itu nih kalau lalu, lagi ini tu APSL parti lapan itu masalah jaya apa itu pada kethan bom alam pakai kadu kita sini lo, kethan mengilang tahu lo, siapa itu mungkin kan kita join dalam kita dua posisi itu ini alam kethan bom angkor, itu masalah jaya apa kethan bom pakai lah lo.
Ili tumpa sixto wa jago ng piano. Ili tum sixto wa jago dilong tum lagi Pharo Grace Kebra Pokebra isi kan 1951 ni kan besutum dong tum. Lapen hal bangso sixto itu nom nopen. Minang kita tang jago. Labangso sixto wa jago bersih. Election cepahayo CM Darmano, MP dan Gleno, MDC, MAC, IM dan Gleno, sida Rapaphan, Ahok Pek Gleno Saiba, Sik Shidul Aron, Rap Tukachini Sai, Latangso Kapachini Saiba, Kedamta, Ringkan Troxy, Kem Angkong Edumpan dan Pachini dan Lasi Pinyani itu Bangsa Kisumare, Ili Tumpan Kedamta, election में कच्चे पहाड़ संजय जोशी इली तो मसाल जय का तारसो रोम रूप दाम पे रासा कोरमान पे पचिनी दाम संदे पिनिया इली तो पान की दूर के दर्जे पोलो पिनिया इली तो पान इसुम से दर्जे पोलो पिनिया इली तो कद्दू कवे रोम रूप के दाम तो तभी से तुझे ताकत पहुंचे पोलो सीधा इली तो के दाम दास संजय तुमके जोक से जोक इली dumpi uthot kaci sok nang APSLC nang kela ke ile to masar jai dakar nang tangri na jok sing dumpi ni sing rom durong lasi non labangso sikshidu kapan dukia phanlok si keklemo labangso sikshidu aron pawidesi karbian londa panchayat council nang kibiji phangori pono sidame itu APSLC Karja Pibajo, Kachisong Pibajo, Pinia yang kami, Labangso Siksidul Pangke Papuku, Kapapu Kepan, klaim si kami itu arjak itu arjak kondo. Lasilaan se, itu Kachisong Pen, Siksidul Kepantang Japan Tante, itu election ang Hainana. Election yang si Hainhe Tante, itu Kachisong yang jakong, mati government itu panang kiri dari Nasi itu election isundunan poke laisian teklo. Jongsi election hai bin pen itu ran sai claimun tante itu masal jai kakar MP ka jatuh kita ningange MLA ka jatuh kita ningange non MP ki kibom MLA ki kibom alang itu pak claim na itu sar kibom sida alang itu claim ke kedero job itu APSLC na kami electoral politics mate election karja pula saya claim nangko. Lasi non bangke ile to non hoy MP election bangke ke haji ang tekal itu pedung karja no lapen highway ko si ile ka du wila ni chepelo las jong si to election high lo to kante ile to masar jai ka thar kupilo ke claim dunji kupilo ala ke bangke ile to masar jai ka thar ke bangke la heno iru Samson Singh di ala ni ka prenda ko ne asai Article 244A itu kelong dan hempre hab Pharo Grace Kebra so Kebra sikema dingkan itu panan kitan hempre government of India pedang kahodai dan hempre kewarun jor itu masuk jatuh kacine jo kewarun jor jo uthot itu masuk si MP hai lo tante Delhi Parliament law Article 244A non implement ang buku alang ihadang cisong buku ini tuh parlemen. Jauh ini, lagi kesensi kan cisong itu. Langsung taksi, labangso artikel 244 lagi. Six itu loh, ande diingkoi versi parjati. Lasi ande diingkoi protande tribal area. Lasi lakar biarong angkan biarong le angkel ke tribal area. Mate tribal long le angkan sinong pulo. Lasi hempre artikel 244A Jones itu capalong wajib protande. Paragraph 20 ande diingkoi bangke itu 40 kilometer benci. Di lasi song from pangkapan hukum pen duliran rohan lapen doktor himoto bisosormo hak Delhi japonsi karbia tu pang utur masjid pacihang lo mendeci mate along le
bihiti kapawedesi ku paragraph 20 kapapu sai claim ko gani paragraph 20 ala tribal area nagi dong chenalong le labang solong le lomri ke kaisang panggilan ko jetokan na gani jonsi paragraph 20 yung si papu dako ko le ili to balong kita agreement ko gani article 244 yang akan diduga ko lagi Henry penasab dimujud ko gani urutan te paragraph 20 yung si papu dako kala article 244 nang gibi along le bi kita lu jelong le jadi lasi labang so biji dia tu pilihan itu orang pandai cubai otonomas state kanji orang tu manifesto orang itu dakar yang tu abiji itu kaca toko hal Delhi Narendra Modi pe manifesto bertanggo hal dah pakai small state agenda bukan tahu hempeng biji buat manifesto hal tak toko nawe urutan le dakar yang tu kaca toko dong soke hal dah kalau tu jangan tahu jangan tahu lagi jadi handang tu lagi jadi lalu nasi APSL से तो बंके हाथ Delhi जो गवर्नमेंट ने आज जामोय कांग्रेस गवर्नमेंट ने आज जामोय KPM गवर्नमेंट ने आज जामोय आर्टिकल 244 के लगे itu kelong beng ke jakong lagi tumbol isi pen pang teksi kai la hang ber pola da la song ka kasi six itu ka pang tang jakong la mang itu kai da jol itu pang six itu ka pang bangke claim on the itu song tu Jogi kali, lapan itu BJP yang manifesto nanti sini, ini tu lada, Kapolri pen, Bangladesh pen, Pakistan pen, Bangladeshi itu pan, dah, India datang ke wajib pan, Korol ke thomba komulu dah ke wajib pan, NRC orang dah papas, CAA orang papas apa ni? CAA orang papas itu, lapen CAA ke lagi, home bidang pen ke dengunya saya itu kamu tadi, unconstitutional tu tadi, unconstitutional, laso porsi la CAA itu dengunya mesti cesong tadi, cesong saya itu, cesong tadi, CAA itu dengunya mesti cesong tadi, Sidano Narendra Modi, Prime Minister nongkar jamnya banglo, alam masih tujuh loje, CAA ke pas tanah bill ke nongke, implement back, alamnya kondisi juga dilo, manifesto nongkar juga dilo. Urutan B, BJP long ke dobo makar dia tu, BJP long ke dobo makaro tu, Atiwa tu, Akasi tu, Ajentia tu, pilihan yang ada ke dobo nali lama. Awal lo ni, CAA long si implement lo urutan B, kace planning tu pilo. Alam itu tahu, Bharat ada long ke dobo, Bangladeshi lo, Bharat ada long ke dobo, apakah Pakistani pen bilang abang ni Hindu tu, usik jong lo ni. Jom jalan tentang citizenship, jom dia berurutan deh, kasih lagi film, pilihan ini tu ino sotun kelong ini, APM di sana sini, Aurora sini, AIY sini, lapen ration card, kadu kore tahan turun sedang dia pogeri, dame pogeri, pilihan ini tu high speed kelong ni siapa ini, mana long tu mana itu, long way, kelong lihat sekalian. Jom Narendra Modi pen CAA dan implement tu berulang deh, ini tu kelong le muncul tu, apa yang itu kelong yang jakong, apa yang bisa orang mudoi, ration card, tapi kadu kau yang dah halal. Bangladesh dan kelong tu masih tiap Nasi CAA implement nang deh, APSL sih kan ke, disong versi tapi non MP high deh itu disong versi. Jom ini. Aduh sudah pulang. Uniform Civil Code tu government tu mungkin jadi lo, Modi lo nak kami jadi, Modi ni jadi lo Uniform Civil Code tu kalau hemo jadi, Bharat ada pilo kami, isimen asal versi, cari lagi tu seperti mono, Bharat isimen lagi tu lo, lapen, agriculture isimen lagi tu lo, lapen elam kita isimen lagi tu lo. Lahai alam versi Uniform Civil Code
Lasi uniform civil code Johnson nang implemento protante itu bill of implement itu makasumali itu karena kebijakan cenglo Kristen tunda mekhang niom niti cenglo kapre ka hormo tunda mekhang niom niti do lampe itu kar ke hongalie tu mana me agama sa cenglo kupile mekhang asai ke klendo kaci bisa cenglo kadu kali mekhang asai do Roma sa tu ke klendo nam kabisa ke asai do sida uniform civil code Johnson India lo agoi abil papas dan lo liputan deh ladak kecepatan bagi imekan iklim niom miti ambil kunci warnanya bisa orang itu ada masalah arah hongan itu tak ada masalah bukan deh anggur nanti mau kadu kalau pensila ada masalah kacau kalau bukan lagi sudah UCC yang implemento bukan deh hongan itu noi Kristen itu noi ada masalah iklim sudah long mek kotor bor dak komai jen pola sebagai kokcok itu hancur di mana oke itu nanti bijian paling banyak kembali lah itu PSLC highway bisa ke highway dengan lama itu highway bisa highway ini highway itu highway ajak kau itu mudah kan tu nom ada kau lah itu tak kiri bibi lah anjur tak kalilah Dr. Himondro Bisosormo dak disburlo isiaron semar tulilo aron kasimar kupilo healing and preservation and evil practice act de healing bukan beda cini kan di Kristen tu mana cini pun healing aron ini cuma healing kubisu ke klaim mana tu cini kan di ne hari tu untuk alam ini hakko hari tu dah isi healing klaim kusong healing klaim tu kumane hemoso ajo kupine au breno de kupine amang langgo de lo tante atap bosantar langgo asapo au kharjang mujol sandu di halata isi healing Kristen tu maka prego hormopen kita honghari tu la sejajar ki benge isi healing ka sai eklen no state government tu bang ki buangke healing lagi evil practice healing lagi daily hati roya tu si Tuhan nasi laso bang claim nongle nasi laso healing aron semaro John Sinon ini tu lah bang so Ronald Sinon non BJP se hai lo tande laso healing aron kami bang kadang papas sudah itu asam lo MLA itu papas sudah itu MLA itu papas sudah itu tande rak tu ke dengar ni kau agar dengar lo tande kadang kopi lo supply ke Jones komande healing claim lo wo sangar lang lo share kilo bukan de hala so wan tengmen bukan de kumar hema karti ada tulis ramsi kumar Kristen hema healing karlo healing apa asai kene ada tulis duji hal bangso tulis bang grupo nang kupilo la so sai claim aron tengmen claim lo ni ayala hema mikar banda amane so ki sudah jadi so claim ko usaha senang membantu ko hala ahem memikar bang proyek itu nanti ala panikan di jil neko langsung tak bilang hala usaha kelang bege bang asik kan bege bang hala pantame dak kenan boy claim no choklo kapre khai claim nam de de o kapre khai claim nam theko nok de hala panikan ke jil neko langsung nak taksi pastor Tuhan dikon Tuhan joy elder Tuhan kami langsung nak taksi jil ke ngasai claim ko langsung ron si papas de tante lasinon hai dia ko ben si bang papas ko kunizel ile tu ndang de non sisik pamena ko dedi bani jel itu kepala itu pamorina ko dedi bang sono lasi lahai ro ajako itu Tuhan phere me sai Tuhan nang claim Biryani, BJP, RSS ke parti jongjong, Bongo Sena Sakor lah itu, lapeng RSS Sakor, RSS kupilo, RSS kupilo kimang, RSS Bongo Sena kimang lah itu, RSS Bongo Sena kimang, lagi India ada ke hormo isi lagi Hindu hormo, ninja dah kau ni. Tangke, labangso RSS tu BJP yang hangkoi ini,
BJP itu mah parti tentang Injilo, India kan lagi Ram Mandir penampak ke tangga menjadi bang Injilo ini. Ram Mandir kan kira ni India ada kita tentang Injil lagi. Kali mana? Oh kecuali kita ocelong leh lagi. Deh, oh ocelong leh kita langsung lagi. Langsung satu kekeh. Lasi, la RSS itu isi akibat tu. RSS itu mau betul lagi. RSS mana? Aham thang tu. India lo aham pakai ke lagi. Nikah harus isi tu kaya. Muni not kira dia nikah 2025. Not suri kira ikut rapor nikah tu nanti. RSS itu aham pakai nikah harus isi plan tu. Muni no nikah harus isi plan tu. Lasila RSS itu 100 years mission tu. 100 nikah harus isi tu itu makin man kalau kundu. Lasila 100 years akiman lo isi lah itu India ada pilo hormo isi lagi. India ada pilo isi ben Allah tu lagi. India hormo India ada pilo isi ben Allah tu lagi. India ada pilo isi ben ajak lagi. Langsung lang tu mango. Lasino labangso election ini 2024 lo. Lasi itu lo lagi dijusi election. Jom itu capai dulu nanti. Langsung election kita lagi awal. Ati malah tu RSS kunci arong itu. RSS kunci nona India hong dikam, tapi itu orang asik sidulan tak, tu tribun asai si klempo. Tribun sih tu isi Hindu arong lulu, manus mitri arong lulu, hal bangsa arong si India hong dan semarlo. Hal yang si India hong dan semarlo tante, amu pengen itu dalam saya sego. India ada loh isiwen akai ni, isiwen ada orang ni. Lahai hui salah dah ketok saya sebe. Lasi lahai kalau kita mau menjadi siapa pun tangre, demokratik arrangement, demokrasi jakoben itu nggak fight dunia ini lah. Non kita ni ingkoi strong kami. Itu BJP mereka break parti kami itu, vote PPDP, isi yang jangan PPDP, itu bahaya kamu sendiri rakan cenderung mana. Yang Buddhalis kaisan tu mata intilah. Long lihat patah keksan tu pantai intilah, lapen goreng awal saya keksan tu nanti selain dia, lapen intilah, lapen konflik nanti selain dia, lapen intilah. Pantai nanti gom, nanti boleh nanti selain dia, lahai jadi untang enak, nasi kita panti pantu nanti, kisi berbenah jadi. Nah, BJP office itu mantu rakyat nanti, langsung kampung nanti kisi berganti ke. Alang itu kita dulu, kaprek kongres sudah ia di situ mata, isi bersihkan tipu. Deh, asal ngomong simpul orang tu pipi, ini tu hanya kita naik simpul sekelo, ganti tu ada konglo. Kalau ia di situ simpul bang, orang biar itu macam orang ini. Kalau mana usul ceceng awal ini, awal lagi lagi, kalau bicara lo biar itu sih bang macam orang. Home. Deh, kalian, angkat riba ke tanggal awal, deh, riba kalau tipe ni, kalian, deh, istilah tipe ni lagi terlong awal tanggal. Lasi itu pun, labangso BJP itu, nangkap pasti satu, tuliran menghambat senggol, labangso Richard Tong itu nak senggol, lalu cinggung si, itu pun, APSL silo amul tu pipi mati ya. Kopi foto ke dulu na tos ka patur mo di kali ma ini masa siksi itu dalam kita hormat ini kanti itu tos patur wang apa kia kita ke jalan dia di amal lah BJP itu nanti nang kau kan na so tos nang cuci di kali ma itu nanti kan sosial mau ke patur pakai lang di Amani tu
BJP ha. Yang tu ke cepat kali mah kita tak kita tahu. Ada dia lah. Amang mau itu kenapa? Yo, las sehala dos anjang. Nang kita ingin mangkel lagi banyak sampah karo ni. Akhir kan yang ni. Akhir ni je poli ni je pohan tuhan atau ni kalau dia tu ni. Ni je pohan tu akhir ham mendi pathar pe tuhan hadak pe langsi tu Himonto Biswa Sharma pe tulirang gari pe itu nam desi dan nomination of final. Khan pe ni yar me और किसी से तो वो पैदा और किसी चलने का तो सामने का आगे चला ये तो अभी तक नहीं ग्राउंड लो हम ना मीटिंग इसी का एक ग्राउंड लेके जी ग्राउंड ले ली sama मीटिंग वाले दी ये लासिनी ने तो ada काम जुलो labang sokre के ada BJP लोग से काम के क्लेम तो में खालो BJP में खालो तो मुनिशन तो फाइट होने लगे BJP parti apa nundong le mekalage amana ada ke BJP akan ke klaim le lo lada ke to sarjan ni cici dengan itu BJP ala la senanga cici dan no ke hodai ko lang cici ko lo de itu pangke election commission of India no na por ke election commission lo jakong ke dinai prime minister na jakong lo jokta jakong lo jakong ke dinai ke election commission of India la election commission of India Tuhan towards के नंबर में भी के किसी एक का मुद्दा में से बाहर जा कौन सी है ना किसी ये तो बना मुद्दा तो ये तो बच्चों जोने कैसे ये तुम चपा है कैसे ये तुम लोग सोसाइटी का चुनाव को लासे मिना नसाई अलाम पुला में काम करते हो अपने नो इलेक्शन कमीशन पे अरे इलेक्शन कितनी तुम है hal dari election commission dan pulau koro konda ciklo ejoran mongke development asai claim long le de claim long le lapen kadu ke CM tu anda khangka power melo prime minister tu anda khangka power melo development asai masih claim long melo la ciklo ejoran kan ti de BJP tu mang kilo jamaah vote long jadi pilih ko jamaah nasi और उन्होंने सीमा दुनिया में आगे बढ़े और सीमा में किसी का इलेक्शन कमीशन और उनके कोई नहीं देती हमारे पुराने जेरोक्स में तो हम हला मेरा टेकुता हला सीमा रोम हम के रोम दे हमारे नील तुम्हें PSL से तुम बुकिलो कांची रोम पिपी सुचेंग हेंता कॉन्स्टिट्यूंसी में कचपा है जुम्मन अलंगली रोम रोम के दाम वीडियो तो मती non mana film non mati lo mati de election commission of India langsung ke pakai lo ne ini itu lambai bidang dia lo had DC pan returning officer ha amana tumi ke kala so itu bidang lambai kace lo pipi ia apa alu le lo non mana kana wano kur bangoy nang Manchester dan office nang hai ke pan ne lo Kancing orang biasa kena tuki gunung tu dari ikut kancing lap tangkal lain itu. Apa boleh terhenti berhenti? Apa boleh sekarang kami ikut kancing lap tu nasi lah. Bukan orang itu yang pengirang makan inton doi. Orang pendak doi mungkin. Jadi ni, doi terhenti kaya itu cerita na. Apa boleh apa? Bukan apa itu cerita ni. Jadi ni, siapa orang boleh pergi ke itu lah. Lanjai sini. Non pakai nama kita itu mengkobro, di sultan kita mengkangko, langsung kita mengkobro. Jaya kata